Morning everyone, so we're here in what street? Icon, Quintanar Street. Quintanar Street, and we're here at the Julian K? Julian K in Argao. So, nindot kay buhok si sir, oh. Di kayo maklaro, atras ragod. Dili ra. Atras. Dark ka rin. Oh. Dark siya sa video, pero nindot ka siya in person. Kana, same sa atong gitina ko sa puas. So, musulod ta. Na-amaze ko kay, same siya og owner sa Julian Colon. Different branch lang. So, let's take a video of all their products in case you're looking for beauty products and everything. So, wait. So guys, we're going to give you a difference of Glamour na brand sa hair color and also Bremod because I was looking for Bremod for my husband. So okay ra sa iyahan ng Bremod because mubo raman yung buhok and we just need to cover the gray hair. Yes. But for women, they would suggest what brand? Glamour. Glamour, nga anong Glamour? Kanang glamour kay nindot siya kay gamiton kay dili mag-dry imong hair. Okay. Dayon, dili sad siya makadaot sa labi na sa scalp. Scalp. Di man siya mukut-kut, di siya Hindi siya halang. dili. Okay. Nindot siya pud siya kay organic. Okay. Dili mag-dry imong hair ani. Okay. Dayon, kuan sad siya kanang bugnaw, dili siya baho, dili sakit sa ilong. So, ang price range niya, Glamour cost, pila ang set? Ang set kay 155. 150. It comes Yeah, along sa with tube. developer na. With na developer. 6%. Ito yung recommend ganyan na 6%. 6% kay Ash man ka. So I chose Ash. So 6% daw mas maayo ana. Ngano day ko gamit ko sa mas taas-taas og percent. Kuan, if 12 manggug ka kay dali kayo ang fade. So pila ra ka days ma-fade na. Mo bronze siya. O mawala ang ka-ash niya. So, dili ta sa 6% kay duga iyang fade. Okay. Mas mo lang Lesson learned, guys. So Bremod, how much is your Bremod set? 90 ang set. 90 pesos ang set sa Bremod, but unsa may iyang difference sa Glamour? Sakit siya sa scalp dahil Medyo halang, no? mukut-kut sa imong. Ang baho, Ang baho gid siya. isog siya. Sakit sa ilong. Mao po yung experience actually sa Bremod. So it's my first time using Glamour, so I think I'll give a review about that later na kay basin mamatay na gyud itong buhok kapila na nagitinaan. So please invite our viewers to come and visit Julian K located in Quintanar? Is it Dr. Quintanar? Quintanar. Dr. Quintanar. Dr. T.S. Quintanar. Dr. T.S. Quintanar. Okay. Fundación Argao, Cebu. What are your store hours? Open and close? 9 a.m. to 7 p.m. Then we have a page and Facebook account kay Julian Argao. Then Okay. ang page kay
Julian K Cosmetics, Argao. Alright. So, thank you so much for watching this video, guys. I hope you come and visit Julian K in Argao. And if you're looking for any beauty product from face, hair, until the feet, na sila head to foot. So, once again, Julian K in Facebook. Please like and follow their page. Bye! Bye!